nyuma yuko tubagejejeho mu by'ukuri ibigendanye n'intambara ikomeje kuvuza ubuhuha bikomeje mu by'ukuri gukoroza imitima ya benshi barimo barakurikiranira hafi cyane iby'intambara ya Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Ubu turimo turavugana kugeza kuri uyu mwanya iyi ntambara irimo irarushaho kugenda ifata indi ntera, aho ubu ngubu turimo tuvugana igihugu cya Pakistan uyu mwanya turimo turavugana cyamaze gufunga imipaka yacyo igihuza n'igihugu cya Iran, ndetse iki gihugu cya Iran iki gihugu cya Pakistan kikaba cyamaze no kubwira cyangwa se gutegeka abaturage bacyo kwihutira gutaha gusubira mu gihugu byihuse, ndetse abakoreragaho imirimo nk'abakozi b'iki gihugu cya Pakistan bagize gutya abakozi bageze kuri 450 bose bamaze kubasubiza mu gihugu cya Pakistan mu buryo bw'igitaraganya. Ubona ko intambara hagati ya Israel ndetse na Iran irimo irarushaho kugenda ifata indi ntera nyuma yuko igihugu cya Israel kigize gutya kikagaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Iran, ndetse kandi iki gihugu cya Israel kigahitana abasirikare benshi bo mu ngabo z'igihugu cya Iran, abagaba b'ingabo, abahagarariye igisirikare cya Iran barwanira ku butaka. Uwitwa Ayatollah Ali Khamenei ari we umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, yahise afata umwanya ndetse na perezida w'icyo gihugu nk'uko bakorana mu nzego z'igihugu cya Iran, yahise agira atya mu by'ukuri afata mu by'ukuri bahita bafata inshingano zakagombye kuba zifatwa na bariya bagaba. Hanyuma uyu Ayatollah Khamenei ahita ategeka ko igihugu cya Iran kigaba kandi gisuka ibisasu simusiga ku gihugu cya Israel, kandi ababwira yuko bagomba kuzimangatanya bya burundu igihugu cya Israel ku buryo kitazigera cyongera kubaho na rimwe. Reka turebere hamwe neza cyane aya makuru uko ari. Kuri screen zanjye mfite inyandiko ndende cyane ariko nanone itari ndende igira iti Pakistan yafunze imipaka yayo yose iyihuza na Iran igihe kitazwi kubera umwuka w'intambara uri hagati ya Iran na Israel, harimo ibitero bya gisirikare ndetse n'ibindi bitero by'ubwoba biteye ubwoba, birumvikana bikomeje gutera ubwoba bitewe n'uburemere bw'izi ntwaro, nk'uko abayobozi bo mu ntara ya Balochistan babivuga. Serivisi zo ku mipaka mu turere dutanu twa Chagi, Washuk, Panjgar, Kech na Gwadar zahagaritswe nubwo ubucuruzi bugikomeza, kandi abanyapakistani bari muri Iran bemerewe gutaha byihuse iwabo. Byongeyeho kandi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Pakistan Ishaq Dar yatangaje ko abantu bitwa bo mu bwoko bwitwa abahujaji bagera kuri 450 b'abanyapakistan bamaze gusubizwa mu gihugu cyabo cya Pakistan bagakurwa muri Iran mu buryo bw'igitaraganya. Abandi nabo bakaba bateganyirijwe gukurwa muri Iran na Iraq, ibihugu bifite ahantu hatagatifu h'abayisilamu b'abashia. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba uburyo kugeza kuri uyu mwanya ibitero bya Iran bifite ubukana bukomeye cyane kuri Israel, ubona ko ibihugu biri ku ruhande
birimo birabona yuko ari nkaho ari ibimasa mu by'ukuri, ibimasa byarwanye ariko kandi bifite imbaraga, byombi bifite imbaraga. Bisa naho ubona ko abandi bayobozi b'ibihugu bamaze kugira ubwoba bavuga bati iyi ntambara ya Isirayeli ndetse na Irani iragomba kurangizwa n'iki. Hano hari amagambo cyangwa se amakuru yanditswe na RFI, igitangazamakuru cyitwa RFI Kiswahili. Ni ukuvuga ngo ni igitangazamakuru cyandika mu Giswahili, cyagize kiti wa Palestina 38 wameuawa kwa kufyatuliwa risasi katika mashambulio mapya yaliyofanyika kwenye maeneo ya vituo vya kugawa chakula kusini mwa Gaza. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cya Palestina nubwo bimeze bityo, cyangwa se mu ntara ya Palestine, abaturage bageze kuri 38 bishwe barashishijwe amasasu hagati mu mirwano yabonetse mishya yakozwe muri ibyo bice, cyangwa se yakozwe mu bice mu by'ukuri bafatiramo ibyo kurya muri mu burengerazuba bwa Gaza. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya, cyangwa se mu majyepfo ya Gaza, uyu mwanya turimo tuvugana, ubona ko ibintu birimo biragenda birushaho kugira imbaraga cyane. Aya makuru kandi turashaka kubabwira abantu muri kudukurikirana, by'umwihariko abantu tuba turimo tubakurikiranira akantu ku kandi. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi ntambara irakomeye ku buryo yamaze gutera abantu ubwoba. Kw'iyi ntambara ya Irani na Isirayeli ariyo ya ntambara yitwa Harimagidoni. Kwa siku ya 4 Israeli na Irani wameendelea kushambuliana kwa makombora mazito jijini Tehran na Tel Aviv. Ni suluhu ya vita hivi. Torosted Alenga ni mchambuzi wa siasa ya kimataifa anazungumza. Ni ukuvuga ngo iki ni cya gitangazamakuru n'ubundi cyanditse kimaze kwandika inkuru mu mwanya mutoya isohotse, aho cyagize kiti none turimo turavugana ibitero bya Irani na Isirayeli ngo byakomeje kandi bifite umurego ukomeye cyane, ngo mu bice bya Tel Aviv mu mujyi mukuru wa Isirayeli ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ariko kugeza kuri uyu mwanya baravuga yuko ari ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane rwose. Ubona ko intambara irimo irarushaho kugenda ifata indi ntera, irushaho kugenda igira ubukana ku buryo bigoranye cyane uyu mwanya nonaha gusobanura ibintu birimo birajya mbere ibyo ari byo. Ntabwo byoroshye kweri, ntabwo byoroshye.